aserieta Manyura Josh ngentenete nyagitari ya Kinara Hosto Womboga abune manyekanete rero iga nabateto kubakera ngambia mona bari asenencho konyari baga gututarira abo igo aseritu ya yero muikirega iga ntwabugate medical camp specifically as a department ya MCH, that's maternal child health, whereby tuataka kora bolingoli na boyo ko services which as a community and especially abantu baminto banyemera rega. So nege ntuwa verika wakora kwa mutinyi ntobuate aite inreach go say outreach, whereby inreach kuna lero iga baje senya gitari ne outreach ne kere toko ganda isiko asa abantu baminto bale senya njo koro bolingoli. Services togo valero se abalwire asa clients baito ngamo no kuligere nga family planning chito chire abantu baito banyole family planning amakobango ruigoro asichinga cyabo nabo abana baita abake banyora mariogo ali akonyara kubatanga kurwa sama biri tofauti nabo igo n'abantu baito bande baligere marwire buna urugwe skali pressure na marwire anda sinenjo konyora mariogo bona bonde to bali kana karibu abantu bamintu and especially nyagitari yetu ya Kinara Bomboga abatogende to kobororo nande ukugani boito neganga yetu na ku services ekiragera n'abantu baito mbia bali mbia mono tigamba letere enasi in charge senyagitari yetu elinde abayere ceremony the kind of services togende to go sama de tanko ko edina nche no sencha no mo patero amaruira ya pressure y'ubururu skari abire yawo cyanda abantu nabona igase community most harare amani ngo asobwetanga pressure na ngende getangani kiro gusendagera kurage ndagirire amana ndagirire balance diet ire balance pia somubere rinde inyari ko rendo umubere nenda marwira mange bnendagera nere ukonyora kuboni wichiduka chiwe tari ukonyora nere kumenta pressure musamarwira mange ona togo teya abantu be kenyorona atumire ndagera iri balance diet aserero go batore services kwansera MCH clinic y'abana gocha se family planning yasa gutanga kubanga go poroiboro na gopima tore pressure na marore sky don't the free na to na services kuru kenya hariti promoter soka sawa tarasi abato chetu bakatena family planning ko bide ya sana kire ntongo pizike chuma na ikire na nyama services na ko icho street na ko na services kone na go kirimo mu video yo ikyagera bugmo bwa ko ngiro nyanje kato toerenda na tumanye nga wana tukonte ko nyora namba kitukonte ko nyora sa abantu tuganyare kurenga ngabano nakina nambiyamo asenye gitari ya gombo service tu akora iru abane chingi ngoira ndambiyamo kwete naomba uzungumze kama unaona uchumi uko mbaya wakati mwingine ukitembelea mgonjwa inabidi uingie kwa mfuko uchukue pesa zako kwa mfuko umpe ili aende hospitali sometimes kama hiyo wakati wa mvua inabidi mnapigiwa simu ni kwa mgonjwa mahali fulani inabidi uchukue pikipiki na unaona barabara zetu zingine sio safi tunaenda mpaka huko tunashughulikia hivyo tuko na changamoto nyingi na pia vile unaona